Wega sana mulithiri wa Meru TV na iboya no ntubako na kanya kakwatanira na uni kiri mubango yogima bwetu mubango yoyo kayera ntuko sionderia cia Jumaine kuma thairi na nusu mwanka thaithatu boroboro ari turiaririe murimo yukumenyekana ya ngonoria na ntininka ningwatanirite na daktari Mate kuma Wellness Health Center. Karibu sana daktari, ni iboya no ntubako na kanya kakwatanira na batwe kethe muthiraithiri wa Meru TV. Wega sana Teri. Mulaithiria wa Meru TV muga muno. Malitwa ni Dr. Mate kuma Wellness Health Center. Na bila mulaithiria kagitakaro kwenda guchwa Dr. Mate twetha na kliniki nene kundwita wa Embu Town. But Meru tujaga every Monday kundwita wa Continental. Na nyo kwa Dr. Mate wengwa na mandaktari babangi tujatu a team. Kunduta wachuka tuja nao Wednesday tuta na clinic nerura wetha twakika na Wednesday ula Ketias nyuma ya Petans school na uno atona eno teri unini mbui na mbiti tambere bwega tutiritaje tukubamenyera ntwita na mbere na gutiria kindu itagiku mundu te mundu atigatiga tuonde tukatoeta tupatiga tugutiria ndikuigu asha na mwangaza menyero gima bwetu bamwire nanto ugima bamwire ni potonga bwetu no kuthira uri na mbesa nyoke thaina mbesa cia nato tina ugima bubwoya bamwire mbesa itumba kuthira ciutethia twete twareri nende tutenende kiriro ari roturwa tukorwari bunori murimo yokari na yoringi basiana bwega sana Teri. Mulaithiria yatukwaria uria ngonoria tuyariria uria bacterial infection na ningwenda mulaithiria megute murimu tumba kuwata o turanto batogana yani STD ake but in most cases kana andu abaingi baripoto aithina ya infection ya njira yo chiari oya tuga classified classing kira kia STD sexually transmitted disease kana sexually transmitted infection na bacteria le tukalie uria bacteria kidogo kuna mwanya ya STD na STI yoriko. Okay, STD na STI ni umwe ndi mwanya ulio sexually transmitted disease and sexually transmitted infection. This one and the same thing. So yatukwalia uria infections mbele kwitho kuna bacteria tukwalia ya gonorrhea iletawa ni bacteria tawa Neisseria gonorrhoeae kwitho kuna bacteria teria ya syphilis kwitho kuna bacteria teria ya chlamydia kwitho kuna bacteria kirasigi kingi kinene ma kwingi twitaga fungal tayo twitaga Candida albicans pando STI kwingi twitaga parasite kana parasitic infection teria wa Trichomonas vaginalis ni wana antu wakiandikwa TV not TV scene ni unikuwa ni Trichomonas vaginalis area ithagori parasite na pando crabs area ithagori parasite na viral infections turaria eguria STIs ni kwitha kuna HIV HPV HSV active simplex virus HPV herpes human papilloma virus na HIV human immunodeficiency virus hiyo chionde ni milimo teta ya STI na muthikiria gitumkia ndarigu ni muntu ningwenda kwira muntu munoria awatoniri na ya STI ta for example HIV STI ya gwata ukiruka njiro chiari na ale murimo rokonekera the ndariri kana symptoms tekera nyo chiari so the same case tukaraithiria ndariri ya gonorrhea tugeja gonorrhea ne kwata njira nyo chiari but ndariri ujone kundu kumwanya sana hata mtu amba kuwata watu murimo yo gonorrhea tugani STI kana STD ni kwa sexually transmitted infection na mibionde ithagura kirasiri ya STDs ni kuwa ewata na through unprotected
sex, yani mwekuru na mukuru, kana ndaka na mwari, kana the opposite sex, kana the same sex, kindu itawa kuona kimwili, the fluid contacts. Na fluid muno yetu tuga genital fluids. Genital fluids ne chimanjirani ochiali sana. Ni watana wa through unprotected sex, through the genital contact, ne watana wa through unprotected sex, through the anus, ne watana wa euni njira ya kioro, ne watana wa through the oral, kana ria muntu etaona na sehemu kiasiri gukirukira njira ya kanywa kana njira ya kuria akahwatwa ni kindu itawa gonorrhea. Etho muntu ria bona nawe ena thina ya gonorrhea. Uni umba kuwata nundu ni bacteria yuma from one person to another. Ibyo ni ile bire ku muntu akona amenye ndina gonorrhea mbere ya eta sibitari. Tere ni ngumu sana kumenya muntu ena gonorrhea ku mundu tamwekuru kana mwiri gwa sara. But mundu murume ni rahisi sana. Tu mwekuru kwata ni gonorrhea. No kale mwaka miaka 10 akiona dalili ya kawaida. Agita sibitari agatiritwa akana akawatia mukuru wawe kairi, but nundu we pengine mukuru ari tirito na aria mwekuru agatiritwa na aria ke utina gonorrhea. So mwekuru itumni bacteria ya Neisseria gonorrhoeae ni kala kuri mwekuru up to 10 years igatuika igorete kindu ita complications. Nawe mukuru kana mwiri wa Ibrahimu within 14 days 2 weeks ethagirwa ukora ne konia the signs na niliku mundu murume ona kindu kia mbere mbagia kuyo maume na mwanki after maybe 10 to 13 days ethana wati the bacteria ya Neisseria gonorrhoeae. Kumau akambia kuona thick penile discharge, kuona rukoro kiuma rumati. Kumau akewa kamwitwa akiuma na akewa murimu sana ria kuma. Ile ida wenda lilingia kwa muntu ria ena thina ya gonorrhea kana Neisseria gonorrhoeae ria watite sehemu cia wetio kana njira we ochiari. Kuri mwekuru na wati njira we ochiari. Ndiko chia mbere within the first 1 month. Ndiko 28 with ndiko 30. Akona very slight distance na kala ithira ni distance ira wega akona ina kan clinic kaisa na eja antiku imwe kana madhaja iri wita madhaja tandatu ikaura ogwiti kala sana omuntu twandoganya ku kala kintu ta ovulation muntu ko batera ida wega ni kan distance ya kai kawija madhaja baba kai kaura ne dairwa ena kintu ta was spotting within the first 2 months after infection. Akiwa unindo nendande andamu na nde expecta kidita ovulation unduko ovulation chida china spotting nde expecta period akona kumandante mwe ya ndamu na liniwe kadira kana akabua na period ikatana mbele wija. After 3 to 4 months mwekuru nomba kuona changes in the menstrual cycle kana mwenye rwa mweli ora patele wija change nandi tukajali yulo kwa dalima akurukia ndikulingia wija mapema na kagita kanyo ambagilia kuiwa mulimu ria makona mukuru wawe undu olindi the yetu ita glands kana ngai ngarangaria yuta lunji rwakora pekiti sehemu za siri cha mwekuru ikudira inya okaithwa ri very dry na kewa mulimu na ringi after sex akona ndamu kuliwa waili libetha wena ile itawa low sexual desire kwenda irateri ngilingirwa thimu daktari kwenda dawere kuangira inya mundu murume kwenda dawere ya mwekuru kwiwe na
akenda kona mukuru wawe so ngera muntu ija turaithe mbere tumenye thina nimbi nundu tikumenya kosi nimbi ukamwa ndawa etethete kuongera muntu atamba kuraithirwa kana ina murimu ta jwa ngonoria kana mirimu ngere yumba kwangatania kindu ta homos na ria watete other organs muntu ne wata mumero muntu ne ndagwa ena karwa kai mumero muno the past 2 weeks na ringiria watete njirani ya kioro na mwakani discharge kana leta kwangula in the tissue ikawetera tugaga fresh in brand spots ndamwe fresh wangula tissue yaku kwetha wina brand spots na uketha wina utina adili no kuruki kindu itawa njira ya kioro tuga hand in passing these two kana both movement ikwetha wina thina ana kwithira uri na tulonda makuru ni watu ni tulonda but that is maybe ya kuthiria miaka 8-9 miaka akona malonda na muno mabambagiria the private part but tende ile ngiti ya mwili ni baya sana daktari mbibimba kuika mtu watine bakwato ni ngonoria the risk factors muraithiria tukiomba kuika muntu watine ni mwikareji wa muntu nuntu ni kwa dhineje watana through unprotected sex une kumanisha muntu okuwatiria kuna wetete achwa murimu mbutu ya muntu gachwa murimu imwe isitinde muntu gachwa tajwa murimu jawatiria mucoro wawe kana mwekoro wawe kana mukuru wawe ou muntu ro watini no na multiple sexual partners through unprotected sex kana muntu ro na choreba ingi sana bakuthiria ndu ya kiwendo kana ngo ya gatanda na bate gutumira mibire tumaire akwiriria number 2 ukethwa najo ni ngonoria alafu wete pengine withirwe kunao watika wita wekara ku muntu na ngonoria kana mbushi yangu kuno watu wa kuata riski ile sana itigana muntu ta watu ni ngonoria muntu already na une kumenya ario kairi au bacteria ka ukuma nao muntu yario kairi ni akuwata kindu kingi ni kwithirwa utikuraithiria mirimu yaku mapema ukethwa alimwe una murimu ta jwa HIV ni thokirwa immunity okela mwaka urwa mwili jwaku rabatelewe urwe na ngonoria kile gwata utikumbo tena inyeu ou muntu ali wati nundu ena kindu itawa immuno compromised immune system kana nyawe akula na mirimu itina inya yuni ndo ya imwe chika ya anto watini teli how about gays na bawate dhani gonoria ananto na to gonoria nanta maybe are gay muraithira tuire ngonoria ewatire nigwa through unprotected sex from the genital organs. Genital organs ni iriku ni the penis secretions and the vaginal secretions. Lea kwina nkisi kana muntu muro yakona muntu murume no mwaka uterunjiruya muntu aliona through the penis so ne dake kwadia mwekuru wawe kandi mukuru wawe ndikumenya ndageto mukuru kandi mwekuru ne dake mwatia ngonoria na tuma ndugu ya kiwendo mapema mwako atuma ndugu ya kiwendo mapema una maybe 17 years ne do utuma ndugu ya kiwendo atina dini ya ngonoria ebute kwatia ngonoria but kwenda kuna risk factor nuntu muntu uri atikumwamini na au kirukira mutina when every day kwenda wati nundu wenda muntu utuma ndo yake wenda muntu na tuwe na mwana munini na so many active sexual partners ou nwethe muntu uri miaka ninu minini nwethe wali watini still muntu gutina kwimenyera kuria atikumenya chorewa na chorebegana na pengine ageta na ujo ndikuingi ageta na ujo ungi muntu watungi umba gutumethe wali watini ibaya sana daktari na tatumba kwithira tukiriria murimu yo kuriria ngonoria bwambe ngwenda kwira muraithiria itethawe na kindu ta vaccine outi ule wimba wita sibitali unengerwe ndawa iyo ndawa utiwata ni ngonoria
ni muntu amenye gonorrhea ewatanagua ni muntu uria wajitwe ni gonorrhea aeta kona muchoro wawe kana na mwekuru wawe kana mukuru wawe ate utumira the protective device yetu ni mubire tumagirwa uwa ageta kawati muchoro wawe so kuligiria gonorrhea ndio na muchoro wamwe na withwe faithful in your marriage nituga muntu ethote uri rimwe twithatwo na very tactical cases muntu arija akambiria kuga oni mwana wakwa ningumenya utira kaka kaekana mantu ja wantaka o ariuga atia tumwenda ya kubanga ochiari muchero ketho kimunengeria certificate wandetera mukingo andetera gonorrhea utirina so the only way muntu ura batina njekia ni only abstinence unyumba kuliria gonorrhea muntu tekumea wita nawe na chore begana o unyumba kwathia gonorrhea tutanendekere treatment ya gonorrhea muraithiria ni tharwa enjira mingi nundu tu for example amenye kona umwe kuruka no karu na 10 years after infection of course ni etetekendita complications mingi sana ndeni ya mwili so treatment ilo ekero itana mbere tire umba witana mbere ku muntu amenyire na anti kumugwanja muntu anti kumugwanja eta hospitali akamuntu shindano ida shindano ila emwe kana shindano inya shindano 5 kana 3 akamuntu shindano namba 2 akanengerwa ndawa tia kula bacteria ya Neisseria gonorrhea but muntu ule kalitera gonorrhea sana kulingana na complication ye kalitera tio koma mwaka binda badidi operation yo batiritwe so treatment ya gonorrhea ni tu ni complex nundu utero umba kwato ni gonorrhea unyenda waki kaitagatika gate muntu era wa itogure ndawa burani gonorrhea kabua otu no mwaka muntu amuntu sindano achokia nyenda wa for at least 5 to 10 days withirwa operation ko kaito private part kana ina operation yekedra ki tindibia withirwa operation muaje ro weta hospitali ro akathirwa operation undo chitawa colonies witikiwa na kindu itawa the ants ants nto nyamuto tunindini twitatu atuma kindu na tiri so the same case kwen gonorrhea kwele umba weja ekadithia kindu itawa tiri ndeni ya mwili ekadithia colony ekawatana au ugunta wanywa ekaura yeri iguru ile ndene itikua wikarakare kalipoka kaili o uthithagirwo operation ukaruta colony iria na mwaka kiuno wikari kwe jamundu akirwa no thithio operation utwembi utwe minyoro njoka iyo inachio kiu nundu itithira mwaka kunywa ndawa so operation ile muno ya kwena colonies number 2 operation ile nundu wa complication dalimwe no ajitwe wethwa mikie kuingana nundu askari au ulithi operation kirwa fallopian tubes tu okuria kwa kwithira ukia treatenda imbi mathina ire kumuni moyo mbakoreta ria muntu ena thina ya gonorrhea nekara sana arautiritwa tola tuga mwekuru agutana nayo miaka 10 kwa thina ikiumba wija namba 1 ichitha ikiangatania the normal flora ya njireo chiari endo ni watite nethe watite mende akoreta thina itawa rhinitis mento bakambia kureacta muntu na allergy ethe watite mumero obviously gakoreta thina chia mumero igorete watite njira ya kioro igakoreta thina chia njira ya kioro ethe watite nundu ni bacteria ta tharikeni igakoreta thina chia ngozi so kulingana na riri ikarete bathina mwanya bateimenyeka sana chia njira chiari taile yatuga iwita ya utiritwa ya kumandene ya nyungu ya mwana the uterus yetia na fallopian tubes yeta makangarani thina yetagwa PID ile muno menyeka aria muntu eta kuringwa mbica agichwa mwana oni yeta thina ya infertility na ni yeta thina ya hormonal imbalance muntu la turasumbuka nundu wa hormonal imbalances na kameka ni gonorrhea ni aliongea hospitali atomera mbeca pengine kiathira number 2 kuri muntu murume
ikaria gutiritwa enjira yawe yociari ni taya change ya tuga kironda na karema ni kuma ou ni thina ya maronda ndene ya piperia ndene burute na aja iguru mundu ria kethwa gutiwa kumba mundu jwa murimu na tene telini wa mundu akiuga uria etirira muka fulani ajua na ndi atiumaga atekaga suari thina tai ndene ya miraito ni thina ita septic arthritis. Septic arthritis ni etuga ni infection arthritis eje rungo fulani can infect maybe component ya rungo ta synovial fluid kana the disc ya kuleta thina ya septic arthritis. Ndene ya njira ya kioro ni gukuletere thina ya njira ya kioro kwithira itekumba yani uliwa kioro kama tukanga nundu temba kurigiria nundu makana ntiangaratanire ou nwelete complication ni mingi sana kulingana na eli kwithira uri na ngonori no kukuikio watini bakwa twi murimo kana HIV ya leo ina ngonoria bacteria jeta ikaria the upper layer ya urethra kana ya njira ya mamao na njira ojiari HIV niwe gwatene batara kindu itagwa virus kana viral receptors nande viral receptor iria chithwa chika ngosi ni kara kali ndene au na ngonoria weje kuria ngosi iria ewu so yatiga virus viral receptors iria open ou leo eta wa maana mundu na ngonoria tingonoria sorry but HIV na wina ngonoria witha uri watini weuru sana kuwatwa ni thina ya HIV kintu kingi mundu na ngonoria nethagirwa ena thina ya immunity yawe of course nethagwa ikiura memory kidogo na aja mundu ni awatwa ni HIV. That is the reason when male circumcision nundu male circumcision mundu atathitwa circumcision kana gutana kwa ndaka kana kwa mundu murume lilia hitwa the foreskin ni ikamatite multiple millions of viral receptors ilia utherini ou le etatwa the foreskin wetho keye kwini kambi for viral receptors te mundu atemba kwatwa ni ukimwi no watemba tini kwetha kuna that evidence nyumba kwini kwa watu wa mundu murume urotani watwa ni kindu itagwa HIV no ngodori no itume muntu akaria kuona mwana kana akaria conceive tutio kutumia kiwa conceive mutari ya both genders ngonoria kwa mbele na kuleta thina ya PID pelvic inflammatory disease kuni kwa infected and beyond the uterus fallopian tubes and the ovaries ongara ite ukuraria batere ukura no ite kare angara ikadira ngara chia mwe kuri tithia ukairi kuthira ni o unwelete permanent infertility kwi muntu murume ni tae kalete thina itawa epididymitis then ile ni pipe ile nare kanyuma chitha ikiruta mbegu chia muntu murume mwejeje chume na urethra o ieta ikaimba na ikaingana ile nto epididymitis o ni tuma muntu murume ethwa ate kuyana mwana Vya sana daktari how about mwekuru wineu agethira rina ngonori no watithie mwana ngonoria ni transmissible through kana itekuruka through the tumeta ate placenta but lilia kuya mwana nethe wale gwatini mwana wale kwatwa ni ngonoria mundu alikurukira kwi infection ya ngonoria through the normal delivery na ethagirwa akario tugani ni cells tiumba kuumiria kindu ona jero ena thina ngonoria nundu mamwe wali na ngonoria Vya sana daktari mwelekerio kwa kambira mathaa yetu ya kuthira twire ugebwa kubo muthia tukiumaruka muraithiri wa Meru TV ni bwega kwithirwa uraithiri tikagita uthonde tukikutana uria murimu wa ngonoria na ngwenda kwira nititha tugichugureke memi mingi sana mbati ukenda kuwata na Dr. Mate no muringire thimu no muringire kinini Kimeru town ndiguchio the change matatu no ketho gicugurikirwa bwega namba cia thimu ni 0727
146 017 0727 146 017. Airtel nayo ni 0784 143 578 0784 143 578. Iba sana daktari nonto bako nakanya kakuya otutara kerigera ukendle ukea ringi na ringi munithiri wa Miru TV hauna utekera katanta kire mubango yogi mabwetu tukwegare twataniro ringi kimetwetete bita tiri mabu.